Awas lu. Gitu. Ora apa-apa, Cok. Menang. Teka tetang. Jangan sih. Gawean kok malah. Wow. Yang sebelah ternyata lebih seru. Awas lu. Gitu. Ora apa-apa, Cok. Menang. Teka tetang. Tenang. Golik. Lah aku menang lho iki. Kudu serta. Duduk. Yo terus tarik terus dur. Ya. Kendakno. Kalau anak mundur bahaya ki. Aja tak nawane. Jangan metu jaban anu kono jorokno, ya. Ayo kono dasene metu konjuran Pak. Mas, melek ya. Sana. Masalah cedek. Mantap. Kedatangan sapi pegon raksasa, guys. Naik terkoleng. Nah, lurus. Diisi babon sama jantan aja. Terus. Up. Nah, sebelah sana juga lagi turun sambil nunggu dibuka truknya. Kita cek sebelah sini. Ludak lur. Ini pegonya sudah siap.
Iya. Nah, sebelah sini. Capi-capi. Kartono di Kartono. Ngomong. Bayi. Bayi. Ya. Yuk persiapan sapi bertanduk unik turun dari truk. Ngalah di go. Mix sapinya. Halo, ini jadi halo. Balik. Ini keren loh. Ikon serem guys. Kamu ikon serem bro. Ini nambik. Nah, itu apa? Udah jalan. Orang bila dicantang kono se alon-alon. Alon-alon jajani se. Dicantang alon-alon. Sapi paling serem. Yang satunya mau digandeng sama yang satunya.
Kale Pak Mul. Ya di Pitubo saya di orang ke sini 4 dulu. Masih berbahaya guys. Ya, sing biru kae dhisik, namu kari maju mati. Dadi benang dhisik, benang dhisik. Nah. Lala. Foto wae, foto wae. Dhisik ora apa-apa. Tandang marung dulu. Iya. Komas segala. Sangar ya. Pedeklane tak kloyi tak nganti klone.